Jadi saya wasiatkan kepada seluruh jamaah, yang paling penting dan paling pokok kita lakukan apa? Kirimkan salam kepada Nabi. Kalau mau dapat syafaatnya, kirimkan salawat. Oh, salawat itu banyak. Ada salawat istighosah. Bikin acara mungkin mendung, takut kalau hujan, baca salawat istighosah. Bagaimana cara bacanya? 33. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzatillah. Itu dibaca 33. Sudah hafal? Sudah hafal? Wah, saya ulangi. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzatillah. Sudah hafal? Kalau tidak hafal, pakai doa simple. Kalau mau turun hujan, bikin acara, baca doa. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina, baca 3 kali, baru baca tabbat yada 4 kali. Insya Allah, kalau ada percikan hujan, kemudian itu akan bergeser. Sudah hafal? Belum juga? Aweh.